Shubor naka-Snem jong Nongsan Hima. Hikai ki bahab po kshatri jo Meghalaya Retired Deficit School Teachers Association ilakan tho daga bating economy khmat ni ki MLA habayade bakabai bam temen ni ka pension. Nakalyang president ka Meghalaya Retired Deficit School Teachers Association Babu Idi Nong Siang habakran biginong tho khubor halor kani lapan pa ga jing sngaw diaw daga baw laong bagi MLA ki batray tang san Snem ki yo ya ka pension handai maki kum Hikai ki bala ai ka jing shakri di phau Snem kim yo Eiei lapan rap daga baong bana mar kishnahi ya ka an ki yo ya ka pension ni la die kat ba ya ki kum Hikai wala ki kan du iki jing kat nu ru kim kren Eiei kom tana kalya kani ka kunhun kala dawana ka sarkar bakan shimkhia halor kini ki mat ki ba de ba Hikai ki bala Trei kham Snem But give us strong tight, give a contob, you can Hikai primary, but can Hikai higher secondary. Niken, ka Trei kam jungi kalajrong. Don nangi tiba akupra kundai like pusan Snem nila don ha work service. Tenrei ndala strong tight pat yo Eiei. Dekani kam yahap ken. Kadba yitip ba MLA da job sheet term ru ulaya yo pension tang san Snem ru ula yo ka pension te kam ya hap syu ka oi te kam ya hap syu ken ka takar kom Trei ka san Snem bat kalai pho Snem te kala phel bak ba ma ten rei kumta ka sarkar ka ai ki ma kishnahi ma ya ka an man ai la de kat bayangi Hikai padangi ya struggle kan ka nur ka ini dah kan mau hau kendai pun real kendai pun nyau but gadon ketuka fourth pay commission ro tang ban penrung kimut ban penduk no ya ki deficit school teachers ban ai kan ga pay commission tenrei da kacing yakhi jungi ngilala ban yo ka fourth pay commission nanti ya kan ka fifth pay commission ro kalau kamsuk ka fifth pay commission mal ngila dap yakhi la shwa kata te kisah dadang imiaki ngatrang imio ora kin ki commission ba repair na mata di different school teachers kade tang lembaga cing yaki jeni bisa yo ekito bani yo tangi ke di ru ni habani ru watai ke di ni habai ku dulu par hadu ni dai ku shu sakawe de long ke sarkar kamri ban suthu bagla bangi kem contribute like a state executive level not in terms of revenue in terms of money in terms of cash but in terms of human resources we have contributed a lot for the interest of the state, for the welfare of the state. Kita ada kau ikut berita bapa sarkar kapan perkat bah. Ramdan lah Hikai kemudian ke state kan poin hang nong dulu. Jadi saya berita bapa government ni kerpat ika, bahkan sobah bahkan simkiai. Bau chief misal kampa, ubadai babat ya syabi je penyai ke state.